Chief Minister Institutional Plantation Program along Pacheton Dunsi Lumbajong ICDS project atung pen pini pai ni phai ke thomarni mithanga sai hemla pen ICDS center a hem along an thengpia klim ke asai ke dengpon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma akemang Assam along ri clear seng along ri ke paman ponji aphan Assam angkang pia long ke doan sarkar sai hemla pen prek jam adim along thengpia klim ke e ponji aphan Chief Minister Institutional Plantation Program ke damtang jakhong ni phai kre troxiar ni pen Pangching ponsi kewangji pai ni phai kre phor ni anapan apor thik ponlo Bangso long Pacheton Dunsi pini Lumbajong ICDS project atung pen mithanga sai hem pen chenglok Lumbajong hawara long ke doan ICDS center long thengpia klim ke e asai deng ponlo খেলপথাৰত থকা আমাৰ ধৰমনালা অঙ্গনবাড়ী মডেল অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ চৌহদত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেটো হেউজি ধৰণী যেটো প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ অন্তৰ্গত 17 তাৰিখৰ পৰা 17 জুলাইৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত যেটো প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত হৈছে প্লান্টেশন প্ৰগ্ৰাম তাৰে অন্তৰ্গত আমি ইয়াতে আজি দুটাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰিলো আমাৰ ডিভিজনেল ICDS সেলৰ ফালৰ পৰা আৰু ডিফু আৰবান ICDS প্ৰজেক্টৰ তৰফৰ পৰা Bangso phi rong tharve sub center along puthot osomar kachopa thepi maratuma phan chulang mate breastfeeding apothak isi kenang sot aseke piponlo Bangso seke along sangpi maratum osomaratuma phan methanga chulang kachipi ko an akinang sot lapen methanga chulang kachipi pen osomaratuma phan kupuson pensi kachelana pon nangji ma lapen keso pen kachipang rai thekji aja kongdo walam the hai hu than pajir mi pon Dagani tum ke thana lambang ke lailo je osomar chapat hitu breastfeeding anse important ma help thang ni tum than pon daga ANM tum tame nang chitodon lo nang chitodon pen so program tame pachun pon lo lang ni tum tame kadu ka bifan tame than pon pachini pon lo je breastfeeding la anse important ma ako ke nang sot ma je breastfeeding a joine so kapre kisu pen tame chapachok on pula hai tame ile tum ladak chithan pachini pon lo Labangso Mae Long Madhuri Bora Program Officer ICDS Primolota Giri CDPO Lumbajong ICDS Romila Teronpi District Mission Coordinator District Hub for Empowerment for Women Manus Kalita District Coordinator PMM VY ANM Klembang Philapen Anganwadi Atum Chetong Dunsi Bangso Mae Misen Pen Pachun Pon News Report Longsoda Inti Karbin Long Live